Ya Kardinal Robert Prevost pum upop patamai ubalami bujili hajaka jong upop Francis hapdeng kijengkemen hat Saint Peter Square. Kardinal Robert Prevost ulami pajpa nikong pum upop patamai hakajan mit jong kasngi basau jaka bakiu saka palau jong ka Saint Peter Square kabadon ha Vatican City. Ubalami mujili hajaka jong upop Francis ubala klatno dangsian. Kardinal Prevost ubala don hendru pokndai snam karta ubadai naka nongba Chicago udairu upo banikong napo kari Amerika USA ubadon kacing sampang haka pertai ula pelut pun kapor kum missionary hapo South Amerika bat udon ru ateli kijing long nong song snong jong kari Amerika bat Peru. Ya Kardinal Robert Prevost ubala sajet kum upo banikong ubala ka napo kari US lani Amerika bat un satip ya kum upo Leo 14 ulio ulakran ya kecingkran kapan nikong pum upop naka pelau jong ka Saint Peter Basilica hakmat ki po hajar ngut ki nong pekai ki balakot ke kecingsuk bat ai burom ya upop Francis ubalakratno katpa uni upop pertamai udang mi sabar jong ka pelau ta ki po hajar ngut ki breu ki balayalum hakamadan Saint Peter kila pertajam pun kilaya risa bat ki don ki bayam katpa upon pif pertamai ubadang ai ka cingkerku ka banikong ka jong u kapor kapasusi kalabut di kacing linti kababun kentan haka baki bruna kalang ka pertai kilapet ya katluding jong ka Vatikan na benta kal kabab penpau pertai lakmi linti susu baun ai kacing kublai ka balengkot bat ban ai kacing kerku apostol ka jong u na kaju ka pelau na kaliang presiden jong ka Amerika ulaong bakane kacing sajet ka badon purom hak histori kadai ka purom ka pakrau yakari Amerika.